Kompone ya Jindal Power e abela sekolo se segolwane sa dikgatlho dibuka tsa thuto di le 400. Ikwadiso ya batlhophi ya tlaleletso e ya bokhutlong kwa Francistown. Fa maikutlo e la kwa godimo jaaka banni ba lefatshe la Zimbabwe ba le kgatlhanong le molaotheo wa go letla Tautona Mnangagwa go busa go fitlha ka ngwaga wa 2030. Di bua di go kopanya le nna le Mokgojwe di kgamoletse di television. A re di simolole kwa motseng wa Kudumatse kwa kompone ya tsa kgotetso Jindal e tsweletseng ka go tsenya letsogo mo go tsa thuto jaaka faene e abela sekolo se segolwane sa dikgatlho dibuka tsa dithuto di le 400. Jindal e ntse e dirisana le dikolo tse di mo metseng e mabapi e akaretsa Phala Road, Dovedale, Mokane le Maphashalala e le karolo ya maitlamo a yone a nako e telele mo thutong le mo tlhabololong ya metse eo. Go solofetswe gore dikabo tse di tla fokotsa tlhaelo le go tokafatsa gore bana ba bone didirisiwa tsa botlhokwa tsa go ithuta bogolosegolo mo baithuting ba ba kwalang makgaolakgang a lekwalo la boraro. Ngwana yo sa leleng o sola tharing. Selelo sa moithuti a kopa thuso ya didirisiwa tsa thuto. Se feletse ka kabo ya dibuka tsa thuto di le 400 kwa sekolong se segolwane sa dikgatlho kwa Kudumatse. Mogolwane wa kompone ya motlakase wa Mamabula ya Jindal mo Botswana, Rena Rich Saxena, o gakologelwa fa moeteledipele wa baithuti a kile a bua gore go thata go dira sentle fa go sena didirisiwa tsa go ithuta tse di lekaneng. Mafoko ao a ne a mo ama mme a thusa go rulaganya tshegetso eno. So you all are my Valentine for today, right? So today mark another step in Jindal's power partnership with communities around the Jindal Mamabula Energy Project. And as we hand over 400 textbooks to support learning at our school, Junior Secondary School of Kudumatse. This occasion goes beyond the word donation of books. It speaks to the opportunity and ensuring that every learner has the access to the tools, resources and support they need to succeed not only in the classroom but in their future endeavors and in the life. Lephata la thuto le ntse le lebana le dikgwetlho tse di sa feleng ka lebaka la didirisiwa tse di sa lekaneng. Mme kompone ya Jindal e thusitse go fokotsa mojako ka go abela dibuka tsa thuto. Kabelo e tlotlilwe ke mothusa tona Justin Hunyepa ka gonne e nonotsha botsalano magareng ga puso le makalana a ikemetseng ka nosi. Let us therefore continue to work together as government, communities and the private sector to ensure that we do not only speak of the right to quality education, but that it is a right realized in every classroom. We received the general donation of the educational books from Jindal Power with love in the month of love. And happy Valentine. Mokhanselara wa motse Re Phefo o amogetse kabo e a gatelela ditlhabololo tse dingwe tse di oketsegileng mo sekolong. Go akaretsa lefelo la ditlhatlhobo tsa maranyane le ditirelo tse dingwe tse di ikemiseditseng go tokafatsa maduo a thuto. O na gatelela gape merero ya go ngoka dikgwebo tse dingwe go thusa sekolo sa dikgatlho go netefatsa gore baithuti ba tla nna le didirisiwa tse di botoka mo isagong. Ketare Re Miraje, thank you very much for the marvelous work you have done for us. If I have a flower, I'll give you a flower for Valentine today. Ke batakele ke go lemoga assistant minister wa thuto wa itse ke a itse gore o etote gone ya. Me ke aka o bana sekole ka sentse sente. Mo baithuting ba sekolo sa dikgatlho, kabo e ga se dibuka fela. E raya go lekana le baithuti ba bangwe go mafelong a mangwe. Go kgothatsega mo thutong ya bone le go kgatlhegela go ithuta le go dira sentle. Serenity Rehabilitation Center kwa Tlokweng e ne e tshegeditse dijo tsa motshegare tsa letsatsi pele ga letsatsi la baratani go kopanya malapa le morafe ka fa tlase ga setlhogo se se reng lorato go la le pholo.
dintlha tsa pego e di a latela. Tiragalo e bontshitse gore tshegetso e rileng le tlhokomelo e nang le kutlwelobotlhoko di ka fetola botshelo jwa batho ba ba mo kalafing. Malapa le setšhaba ba ne ba tsholagetse tiro e go bontsha tshegetso le go kgothatsa ba ba tlhokang thuso. Sebui sa tlotla Re Prince Motlong go tswa Rising Star Generation Camp ya Aforika Borwa o buile ka seabe sa thuto ya boitapoloso e nang le seabe. O gakolotse gore go ikgapha le go tshela ka tshwanelo ga se kotlhao, ke mofuta wa go itlhompha. Motsamaisi wa ditiragalo, Morwadi Mosenki, o gateletse botlhokwa jwa go tsenngwa ka malapa mo pholong. Dijo tsa motshegare di fela ka tlotlo ya kgothatso e kopanetsweng e nonotshang tlhaloso gore lorato le thulaganyo fa di dirisana mmogo di ka tlisa phetogo tse di nang le botlhokwa mo botshelong. Pheto Segatle, Lesedi Television News, Tlokweng. Thulaganyo ya ikwadiso ya tlaleletso ya ditlhopho kwa Francistown e rulaganyeditswe go tswalelwa Tlhakole a tlhola malatsi a le 13 monongwaga. Mogolwane wa ditlhopho mme Gae Ditebo o supile fa go kwadisitswe batlhophi ba le 5 beke le beke fa e sa le Ferikgong a le 12 go akaretsa bagolo le banana. Ditebo o tsweletse a supa fa ba ne ba solofetse banana ba ba dingwaga tse di 18 ba le bantsi mme dipalo di supa fa go sena pharologanyo go kgabaganya dingwaga tsotlhe. Lekalana la ditlhopho le ntse le dule letsholo la go tsibosa setšhaba le go etela dikolo tsa thuto e kwa godimo mo toropong. Mme secretary o ne a rebola gore from the 12th of January 2026 go tsena ka di 13 tsa February re be re kwadisa batho ba ileng gore bana ba sa kgona go ikwadisetsa ditlhopho tsa 2024 e le gone goreng se se botlhokwa ke gore batho ba nne ba sa ikwadisa ba ikwadise gore ga go ka nna le tlhopho e nngwe e ka latelang either by election kana referendum be bana le tshono ya gore le bone ba ka tlhopha. Mme jaanong gongwe re tsibogele gore ya registration ena ga se e direlwang ko matlhophelong ke ya e bidiwang gote office based. Re e dira gone mo officing mona ka nako ya tiro phakela go simologa ka 7:30 go tsena ka 1:45 go tswa mo from 1:45 go tsena ka 4:30. Ms. Ditebo dismissed claims linking the registrations to plans for a constitutional court, saying similar exercises have been conducted before. Mo go tsa mafatshe a sele, morafe wa lefatshe la Zimbabwe o supile shakgalo morago ga gore kabinete ya amogele diphetogo tse di beilweng mo tafoleng tsa molao motheo tse di ka atolosang paka ya Gatautona Emmerson Mnangagwa mo pusong go fitlha ngwaga wa 2030. Le fa diphetogo tse di sentse di tla bewa pele ga palamente, ba tshwaya diphoso ba re thulaganyo e sekametse thata ka go letlhakoreng la ba ba busang la ZANU-PF. Baeteledipele ba lekoko la kganetso ba kgadile kgato eno jaaka ba e supa e le go menola puso mo molao motheong. Ba kopa gore kgang e tseelwe tshwetso ka tlhopho ya setšhaba sotlhe. Sesole sa lefatshe la Gepeto se feditse ithuthuntso ya sone pele ga go romelwa kwa Somalia ka thomo ya kopano ya Afrika. Thomo e maikelelo a yone e leng go tshegetsa ntwa kgatlhanong le Al-Shabaab le go thatafatsa tshireletso ya kgaolo. Tautona wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud le tona ya tshireletso ya Gepeto ba tlhatlhobile masole le didirisiwa tsa bone ba gatelela tirisanyo mmogo e golang ya tshireletso magareng ga mafatshe o mabedi mo gare ga dikgotlang tsa kgaolo. Weso di ne di le kalo dikgang ka teme ya Setswana, nna ke Lemi Mokgojwe. Phiri o rile ga bose gangwe, masa ke masa fela. Boroko.